देखो नुगन्नवाने बेलाह कानुन के तेरेंग गिना बय को शुक्र रिवा बय के गोतबा माने की मधु बय के बेलाह इंगे गोता दुनिया मक्की का उड़े के मुस्लिम ने के हमें कड़े बा में के नामुगा मुस्लिम मत नंग हमें कड़ मुस्लिम के तेरे किताब मी उन तो शिरक नको अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगो अपा गुद दुनिया वेत पुरट अल्लाह सुब्हानहु व तआला ई अगुने रिज़्क़ देबा पराय अगुने कबूल कुरा हिंदुगा एनुं एहं एब्बेस परात अगुने रिज़्क़ नु देबे नकं अगुने यकीन कुरा हिंदुगा एइला हुनुं एहं परात क रिज़्क़न एदुमकी दुआ कुरुमकी ए शिर ए बोड शिर आदम के फाना नूह के फाना दे तेरेगा वी दिह गरुने ए दिह गरुने के तेरेगा एम्मे वी इस्लाम कम्मती के कीने लेकिन तो नूह अलैहिस्सलाम के ज़मान उगा शिरक उफिद के लिए नूह के फाना एकले के फानो गौम के मियम देवे दे हिंगा दिए खंतक तक अउन इब्राहिम हासिल करन जे मिंबर हम ए कीगा मिया दुवेस अउन के तेरेगा हिंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतराम कुरुम के नमुगा एकले के फाना लोभ कुरुम नम एकले के फाना एकशी के नवाफद इबारत तबेरु कुरुगा मीन वेस इन कोम्मे तेचे दुन्य नम कियाए महिन नम कोम्मे एचे इरामी के गबरा हदिया मी कोंकुम कंकमत्तो मी हम हकीकत गावे मी शिरक गामल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला अक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन व उसल्ली व उसल्लिमु अलल मबऊस रहमतल लिल आलमीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि व मन इत्तबा अथरहुम इला यौमिद्दीन लोबती इज्जतरी अखु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कोम्मे हफ्ताए के बुददो गरे ईशा नमाज पहुगा अउन में बुया केंदु मसके कुरा माल कुरान मतलब कुरान इकुगा अउन में बुया केंदा सिलसिला की किट कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिक्र कुरबा पावा नबी बेखलुन्ना अदि हेनिहिम बेस वाहकत नबी बेकरंग वाहकत का अदि हेनिहिम बेस वाहकत तिबेपन गारिस्तक गेनमटक अवन में असुंगा पुरिय गेंदा सिलसिला तक तेतरेकुम मेदकनु कमगा वे नमे सावन में अबद बेस में सिलसिला इंशाअल्लाह हम कीत कुरान को हुरिया वाहकत के गेनवे तो सिलसिला पुरिय गेंदवे तो को तमसे के करम दान अवन में मेगे पुरी के खुलास तकगा आदम अलैहिस्सलाम के वाहक वर तफसील को कीट कुरान अदि बैफारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस वह हदीस बतपुरता को आज पावा गोथा एवेस ओनी कुरकुर में लेती हिबे पुंगे आदिस तकबानी गेनिस हम यह कीगा इदरीस अलैहिस्सलाम के वाहक अगुन में बानी हम गेनिस दीवा आदे मेरे अगुन में ये लोगे तारिस तक गेनिस दिनमा हम जी पा मिवा वाहक की नूह अलैहिस्सलाम के वाहक एनम इस विवाह के पूरे दिमो पूरे अगुन में मिहार हेद करम मिदा मस शाबा महगा और रमजान मा तैयार मा वेगत जेति वाह के हम दक्काल बेणबे ए वक्तुल मुहिम कमा गोळगे अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कमगावा उसामा बिन ज़ैद रलियल्लाहु अन्हु एकले खाना सवाल करे बे दुआ को एकले खान एहन्या रोद नहिपवा वर गिनाय एकले खान शाबा महगा रोद हिप्पेम इतुरु कुरबा पावादि रोद हिप्पे एकले खान महगा वर गिनाय इतुरु कुरबा पावादि एहमे एकले खान गामियम के बदुंगे किबाम बेस आस्तावे एकले खान हुरिहा दुहे कहल गोतक माने कि वर मद दुहे गनूनी शाबा महगा रोद दु कोल्लबा केनुवे अदि बाय पहारा एकले खान रोद दु कोल्लबा भूरुंग सबु एक्को रोद हिप्पवा हुन्न कहल ए माने कि एकले खान रोद हिप्पवा दु कोल्लबे बाय दोस्त शाबा महगा आदि रोद हिप्पो वरगिन दोस्त होगा रोद हिप्पवा हिद्देगी निगोते एकले खान के आमिर को बदंगे खराय पोडुं आसे बवे एक रिवायत එහෙම උසාමත් ඉබ්නු ज़ैद රලියල්ලාහු අන්හු මිමන්සර් කෙනි වඩාකින් එකලේ ගෆාන් සුවාල් කරවනි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කීමේ තමයි එකලේ ගෆාන් දිහා ගිනා රෝද හිප්පවනි තිමංගලේ ගෆාන දෙක වඩා නුගන්නව මේ තිමංගලේ ගෆාන් නුදෙකමේ එකලේ ගෆාන් හිම්මත්කෝ දෙවර රෝද හිප්පවනි එකලේ ගෆාන් සුවාල් ගේ ජවාබුග රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කරවනි ذاك شهر يقبله الناس بين رجب ورمضان ඒ මහකී යයි रजब महा रमजान महा दे तेरे गमीत तक मुहाफिल वेपावा महकी रजब महा की अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुर्मत तेरे कुरबा को महे हमें या की रमजान मस अगमन नेंगे हम हुर्मत तेरे का
ehma mi demahuge hurmeterikan mi mistakun dane jahiliya zamanu surpeshi ehna mi Shaaban mah ei kiha muhim mahekka Ramadan mah tayyarum gotun kiha muhim kame denje mahekka mistakun wani ghafil gotu ehme ekam mistakun bayan ko debumattaka adi mi tibe pun engona ganwani mistakun ghafil wefa tibe wagthegga pura alukan datta Allah subhanahu wa taala alukan datta sawaba dharma debbun ituru wege misaleka mistakun nidafati be wagutuga regun dambaru wagutuga alukan pura alukan datta Allah subhanahu wa taala sawaba dharma ituru kurabba e wagutuga maikan Allah subhanahu wa taala wani ituru kurabba hame gota mistakun zamanuga war boda ghafil pa men Shaaban ma ehimima ema ekale gafan mis alume muslimunna hameya bayan ko debbi Ramadan mah tayyarum gotun wara muhim mahikkama adi ya ekiga emahuge maikkan emahuga ehem maikkama ekale gafan emahuge ehem maikkama ekale gafan bayan ko debbi ei Allah subhanahu wa taala ge hadrata hewkan tatta hew amalta mufliginda mahikkutuga Shaaban ehem bima ekale gafan rodi hippon itur kuremi hame ya ekiga algun men mi irshadam algun men ebe jehe Ramadan masamena Kariu munda iruga alun bara boda mir shaden amal kuran hame kadi rode hipagene nu rodeya ekiga Allah subhanahu wa taala angoapawa ehnin hewalkan datta kurumugaya diilati umugaya misakuna hewporumugaya misakuna kankhamge hittedumugaya hima amilla nafsu islahu tauba umga ifade emha hewkan datta kuwa alun bagud hedako Ramadan ma tayyaruma alun amile nasha adi emme bepulu naun wasiye kuran adi eppawa mire galumenge wahaka Nuh alayhi salam ge wahaka kuriyadan adi alume Adam alayhi salam ge wahaka dekki irwes Nuh alayhi salam ge wahaka komme saraka gennawa pawane genes pawane ei Nuh alayhi salam ki Adam alayhi salam ki emme bhoga rasul ekale ge fani ki rasul be kaletto nuwata nabi be kaletto mi wahaka alume genes pawane adi ge wahaka ge terega alume wane Nuh alayhi salam ki Allah subhanahu wa taala ilahu artakunnitaka punu bi emme purthama rasulaka tibe pununge arisaka payan koddifa adengam awme mire wahakadakkam genda vivahakage nabiyya Nuh alayhi salam ge wahakegi nabiyya ki emme purthama Allah subhanahu wa taala rasul be kale kutuga punu bi nabiyya माने कि नबी ये गीतुरु रसूल बेखलेम्मे अल्लाह रिसालत कागे पणुबि बेखले अदे कले गफानु गे नम फुल अलुमेना नूह अलैहि सलाम की गुरवानु अल्लाह कले गफान नम फुल गोतुगा जिक्र करबा बेवनी ehna me tafsir ilmerina tarikh jirasa kor ilmeri vidale sabbe ekale gafaanuge purihama nam fulaki Nuh ibn Lamik ge Adam gafaanuge daripas kodunga dari Lamik ekale gafaanuge dari kale Nuh alayhi salam ad ekale gafaan nasab bol Adam alayhi salam hamen ajba wa gotaki Nuh ibn Lamik bun Matu Shalah bun Khanuh mi Idris alayhi salam Khanuh Idris alayhi salam genam pule almen kurin re wani Idris alayhi salam ge wahaka genawa genespa ei tartibu almen genam mattaka ade ehme wegale fa nasab pulge puriyam gotaki Nuh ibn Lamik bun Matu Shalah bun Khanuh ibn Yurid ibn Mahalil ibn Qanin bun Anush ibn Shish ibn Adam alayhi salam hame ekale ghan nasab pul ajbawa gotaki me nasab pul ga miwa Shish agun me nabiyye gotuga bay milmeri wah dakka phawaka me pul garistaka wani me puri ge dalsika gines Shish ei no Adam alayhi salam appa Allah subhanahu wa taala bimmati galebbi devana nabiyyak e appa Idris alayhi salam Shish alayhi salam ei nabiyye gotuga vidalwa ilmeri vidalwan timbana nabiyye ki ei Idris alayhi salam e pahuga Allah subhanahu wa taala bimacha emme purthama rasul bekale gotuga Nuh alayhi salam onu bevi ade Nuh ge paan upen wada gati Adam alayhi salam avahar vita sateka 26 aharfa hakavar sateka 26 aharfa me admi itur bay ehen riwayat tabse bahori
ehin adarsa bayan koreba mi ibn jarir at-tabari zikur kurabba fawago tafsir ilmeri ikale khan bidale fawani adam alayhi salam avahara vita sateka sabbihakan aharu pahunne nuh alayhi salam upan wadai ade adam ge paana nuh ge paana deterega betui tiha duhekkan algon benna mi riwayatun ge bayinge ehennam rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas puleka ibn jarir tabari riwaya kurba fani sateke sabbihakan ahar pahunne ehennam ibn jarir tabari ge riwayat ekale ge pan ginnawa pa agami ehennam rasul sallallahu alaihi wasallam ge sah hadith bas puleka ayat pave abu hatim ibn hibban ekale ge fan ge sahih hoga ekale ge fan sah hadith ta bayan kurba pawa hotuga sahih ibn hibban ga bay doi hadith ta hurikam ga vinamis sahih ibn hibban ge ekale ge fan bayan kurba pawani rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas pule mihe ko suwal kurani sahabin ge tere bepulak rasul sallallahu alaihi wasallam suwal kurani adam ge fane ki nabiyet hoye mane ki adam ge fane ki allah kunu bi nabiyet hoye ekale ge fan hadith pul kurani ade ekale ge fane ki bas pul wahi kurabunu farat mane ki allah ge nabiyye emiha de rasul sallallahu alaihi wasallam suwal kurani ekale ge fana adama ruh ge fana de tere ge bi kiha duwas saken hije kita duwas redu wegen die he adam alayhi salama nuh alayhi salama de terega nabiyya sallallahu alayhi wasallam me hadith bas puluka kurin ibnu jarir gennawa pawa riwayata mulin tafad udaka ekale fan hadith bas puluka me yanani diha garunu vetu wegen dieka skurige ibnu jarir ge riwayatu ga sateke sabbi saharu pahunne ehma ilmeri mi jama koro bagun algon tibefulun adistaka mi genesden enne miskurta malgon me hadith bas puluga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge faray pulun ayat pa hadith bas puluga adam alaihi salama nuh alaihi salama de terega diha garunu vikama nabiyya hadith pul kurabani bukhari ge ayat pa hadith bas puluga ayat pa wani ibn abbas garihun adam ge fana nuh ge fana de terega vi diha garunu vie e huriha emmen vi e diha garunu ge terega emmen vi islam kammati ge diha garunu adam ufana poga duniye betu kuri diha garuna ki mi kocheka on tibe bulna kuriyan huri badam genestena ade diha garunu ge terega emmen des uluni shirkun durwefa tibi bayge gotuge mane ki muslimun ge gotuge ekko garunu den balalani hadith paspulo me asbawa diha garunu mi muradaki diha garunu muradaki ko bat ade amuko garunu mi lafz agume adiwi jehidega agume nan egen engeni karunaki sateka harfa ehennunta ehenkam vejjenama diha garunu wani enha sahara diha garunu wegen dani enha saharu ge gotuwa ehennam mes ebure gina vedane to diha garunu ebure gina vedane ibebure negwada gannawa eruga allah subhanahu wa taala lebi insanunge umuru wara diguka nuh ge faanu kitan aharuga duniyega allah subhanahu wa taala ge risalat qaim kurumata hamegede allah ge risalat kelema risalat hawal kurumge kuri ekelema umru bulu wa kello risalatan allah subhanahu wa taala ekelege faana rasul kan hawal kurumma poga nuwasateka fansas ahar wande rasul kama gowalabba misakunna hedamaga gowalabba ekelege faan heda kure ehma mitanuge diha garunuga maane ki kobato ade isra suratuga allah wahi kurabba pawani wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh satarawana isra suratuge mi ayatuge mane ki nuh ge paana pahuga kita jil te mihun siman raskalage halak kurabba neti kurabbi muhiye nuh ge paana pahuga kita jil ge mihun siman ila halak kurabba neti kurabbi mane isakuna ibrate gotuga ebamihun allah subhanahu wa taala ge mi ila subhanahu wa taala depafa nimetaka kufurwe shirku kurumuge sababu bimmati fasad kurumuge sababu allah subhanahu wa taala ebamihun netikure viwaha nuh ge paana pahuga ade hame egota
ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಪುಗೆ ಗರುನು ಮಿಲಬ್ಸ್ ಬೇಣು ಕರೆ ನದು ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆ ಮಿನು ಮಿಹೆನ್ ಆಯತ್ ತಕ ಬಕರಾ ಸೂರತು ಗೆ ಬೈ ಆಯತ್ ತಕ ಗರುನು ಮಿಲಬ್ಸ್ ಆಯತ್ ಬವೆ ಹಮ ಯಾಕೀಗ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಪುಳೆಗ ವರ ಮಶಹೂರ್ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಪುಳೆ ಖೈರುನ್ ನಾಸಿ ಕರುನಿ ತೋಟ ಖೈರುಲ್ ಕುರೂನಿ ಗರುನಿ ಮಿದೆ ಗೊತ್ತಬೆ ಸಾಸ್ತವೆ ಎಮ್ಮೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಕಿ ಖೈರುನ್ ನಾಸಿ ಗರುನಿ ಎಗ್ಗೊತಕಿ ಖೈರುನ್ ನಾಸಿ ಗರುನಿ ಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಮೀಸಕು ತೆರೆ ಎಮ್ಮೆ ರಗಳು ಬಯಕಿ ಹಿಮಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಗರುನು ಗೆ ಮೀಹುಂದೆ ಎಪ್ಪೋ ದೆಂಜೆಹಿಗಿನ್ ಅನ್ನ ಗರುನು ಗೆ ಮೀಹುಂದೆ ಎಪ್ಪೋಗ ದೆಂಜೆಹಿಗಿನ್ ಅನ್ನ ಗರುನು ಗೆ ಮೀಹುಂದೆ ಅಬ ಮಂ ಅಬದೆ ಸಡಹ ಮತಿವೆರಿಗೆಂ ವಾಕಿನ್ ಗರುನು ಗೆ ವಾ ಮತಿವೆರಿಗೆಂ ವಾಕಿನ್ ಜೀಲು ಗೆ ವಾ ಅನೆ ರಿವಾಯತು ಗೆ ಆಸ್ಪವನಿ ಖೈರುಲ್ ಕುರೂನಿ ಗರುನಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ಗರುನಕಿ ನೋತೆ ಎಮ್ಮೆ ರಗಳು ಗರುನಕಿ ಹಿಮಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಗರುನು ಗೆ ಮೀಹುಂದೆ ಎಪ್ಪೋ ದೆಂಜೆಹಿಗಿನ್ ಮಿದೆ ರಿವಾಯತು ಗೆ ತೆರೆ ಎಮ್ಮೆ ಸಹ ರಿವಾಯತು ಕಿ ಖೈರುನ್ ನಾಸಿ ಗರುನಿ ಮಿಸ್ತರ್ನು ತೆರೆ ಎಮ್ಮೆ ರಗಳು ಬಯಕಿ ಹಿಮಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಗೆ ಗರುನು ಗೆ ಮೀಹುಂದೆ ಎಮ್ಮೆ ಸಹ ರಿವಾಯತು ಗೆ ಆಸ್ಪವನಿ ಅದೆ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕ ವಿಸ್ನಾದು ಮಪ್ಪಹುಗ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ರಿವಾಯತಕು ಮಿ ಗರುನು ಮಿಲಬ್ಸು ಗೆನಮ ಮಪ್ಪಹುಗ ಇಲ್ವರಿ ವಿದಾಳ್ವನಿ ಗರುನು ಮಿತಾನುಗ ದಿಹ ಗರುನು ವಂದೆ ಆದಮ್ ಗೆ ಫಾನ ಪಹುಗ ನೂಹ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ ಜೆಹೆಂದೆ ದಿಹ ಗರುನು ವಂದೆ ಮೀಸ್ತಕು ಶಿರ್ಕುಲ್ ಸಲಾಮ ಬೆಫಾ ತಿಬ್ಬೆ ನವತ ತೌಹೀದ್ ಗ ಮತಿಗ ತಿಬ್ಬೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ್ ಮತಿಗ ತಿಬ್ಬೆ ಮಿತನುಗ ದಿಹ ಗರುನು ಗ ಮಾನೆ ಕಿ ಸತೇಕ ಆಹಾರು ಗರುನೆಗ್ಗ ಸತೇಕ ಆಹಾರು ಎಮಾನೆ ನೂನೆ ನವತ ಆಹಾರ ತಕೆಗೆ ಮಾನೆ ನೂನೆ ಮಿತಾ ಗರುನು ಗ ಮಾನೆ ehenne mes mita garunu ಗ ಮಾನೆ ಕಿ algon men mikiya jil e jil ani jil egota jil ಗ ಮಾನೆ mistakunge jil ಗ ಮಾನೆ ehme ba diha jil wegen diha jil e deterega diye Allah subhanahu wa taala shirku nukura haluga e ilahuge tauhid ಗ matiga gaayum tibe ehne samun purim ves tibe bunna ishara kurin kulahu ga ves shirku nukurum nuwata tauhid ಗ matiga tibu ege mana nukure nuwata eba num emmenne ki ei evves paape nogotti bebege gotuba lu tibe pun anuwastwane habila gabil gowa ki gurwanu adam alayhi salam ge hissa ga wahkalum geneswane gatuli hingadiya enne mes Allah subhanahu wa taala shirku nukura baike eba min emmenne ki ilah subhanahu wa taala hin farate alukum ga baaveri nukure nuwata enum Allah kiyawa enum farataka alukum ibami hum gaime nukure Allah ekkawandakan gabulukum eilan amege nalukum kuru matiga deviti baike diha garunu ge mehuniki ema migota boda ilmeri burawadagendawani e mistakunge jeel takkam ejjila ehenname sawunme visnambi eruge jeeluge mistakunge umur iha dibuto umar nuh alayhi salam amekani rasulukama gwalamma nuwasteka pansa taharneda ehma waradikun almenege එහෙම ඒක මානේ නොංකම් මි දෙමෙතුක එන්හා තාර එවර මාගින ආහර්තකේ පොත මාගින දුවස්තකේ ගොස්පා වේදානිකං අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ තෞහීද් ଗ මතිගා මිබි මානේ කි දිහ ගරුණ ଗ මානේ කි දිහ ජීලේ අද ඒ පොග අලුම බලාලෙන් බේනුම් වනි නූහුගේ ෆානුග වාහක කීර්ති ගුරුවානුග ගෙනස්කේ බාවා ගොයි නවත කීර්ති ගුරුවානුග කියා මිම්බරකතෝ නූහ් අලයිහිස් සලාම් ଗ වාහක ගෙනේ පවනි tibepulen engwada gandawana kid qur'anu ge emme gina zikru kuren pawa nabiyaki musa alayhi salam ekalege faanu ga wa epoga den emme gina zikru kuren pawa ebbekalaki nuh alayhi salam egara surategga ekalege faanu ge gawmuge mihunge wa ekalege faanu ge gawmuge mihunge wahaka egara surategga Allah subhanahu wa taala bayan kuraba mane ki wahake ge gota rasul bekalunge wahake ge gotan hama bay hadisata wada repeated kon kurin genepawa hadisa anikka visaya bay kankan ituruwe egota kindu qur'anuge 11 surategga Allah subhanahu wa taala nuh alayhi salam ge wahaka migota wahake ge gotga mane isharat ennun hamekani wahake ge gotga genespawa hadisata ge gotga e surata ki al-arab surata yunus surata hud adi al-mu'minun al-ankabut ash-shu'ara as-saffat al-qamar al-hadid at-tahrim nuh mi surat mi 11 suratuga egota nuh alayhi salam ge wahaka hadisata ke gotuga bayan kuraifa Allah wahi kuraba bas hame emme mi suratuga iturun ehenihin suratuga ves Allah subhanahu wa taala nuh alayhi salam ge wahaken ishara itta ehen hadisata go tere ehen nabi bekalunge wahakata go tere ehen kankamuge terega
नूह अलैहिस्सलाम ಗೆ ವಾಹಕೆ ಇಶಾರಾ ಕುರಬಾಫಾವೆ ekale gafanuge vikur kurbaafawe enkam ekale gafanuge wahaka sida kon adi ishara kurebawa surata ko adadaki nawawi sure idu qur'anuge nawawi suratuga ekale gafanuge wahaka sida kon adi nusida ko vikur kurebawe ekale gafanuge nampulu kiidu qur'anuga saali sim fahab vikur kurebawe Allah subhanahu wa ta'ala ge emme kurtama rasula नूह अलैहिस्सलाम के नाम पुड़ कीर्त गुरवानुगा सालिस सिम बहर जिक्र करे पावे मी कम अळगुन मेन हकीकतुगा मिहा गिन पहर तकुरार करे पा उमु अळु मेन देहवनी कोन कमित मी अळगुन हुतिलें जे कम विस्नालें जे कम 11 सूरतेग एकले गफानुगे वाहक एकले गफानुगे जमानुगे कौमुगे हिंगादी हादिसात अल्लाह सुब्हानहु व तआला मन्ना हमें गिनवनी अदि नुसीदा को लागिन नवावी सूरतिगा एकले गफानुगे वाहक अल्लाह सुब्हानहु व तआला मन्ना गिनस्ते बापनी साली सिम पार एकले गफानुगे नाम पुड़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीर्त कुरानुगे बयान करवा मिवनी मीगे अगमने लिबे इब्रत के को बात ए अगमने की इस्लाम के हैसियत मुस्लिमों के हैसियत अगमन ए जमानुगे एर गोलुन मीहुंगे वाहक इब्रन हासिल करजे मिंबर नूह के फाना एकले के फानो गौम के मियम देमदे हिंगादी कंतक तक अउन इब्राहिम हासिल करन जे मिंबर इब्राहिम के गौम के मिहु नते गौम के मिहु इलाहु सुब्हानहु व तआला हलाक पर बापा गोता ए गौम के मिहु नूह अलैहि सलाम मी कुरमति कुरी उदगु तका दुत्तुरा तका एकले के फाना इब्राहिम कुरी जेस्मा मी हुरिहा वाहगता कीर्त कुरान के तफात एत सूरत तक कुरी बे दिनन फदा मिवनी जिक्र करेबा एम अळवण में मुस्लिमंगे हैसियतु अळुमंगे ईमान तिरकं इतुर कुरमशा अदि अळुमंगे उलमा गुलुम इस्लाह कुरमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एदोडिगे अळुमन मेन्ना मी वाहकत कीतु कुरवानुगा बयान करबा मिवनी एव्वे सालिक मी अळुमन में हमे कनि वाहकतके गोतुगा कियाला खुद्दाला कन्न मी वाहकत किया हिदुगा नूह अलैहि सलाम ए इब्राहिम कुरी उदगुतका दुत्तुरात कुरमति हिदुगा कुरमति कुरी हिदु ए कंतत्तन अळुमन में किया ए वाहकतन हम अडुहा हिदुगा अळुमें ए विस्नंजे हे मुस्लिमुन दुनिया मतीगा मुसीबत कुरिमति वाने नबी बेकलु अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे एम्मे लोगुयति अळु එහෙනම් මේ සෙබේ කරුන්නන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිපද මුසීබත් කුර්මත් කුරබා මිවනි එහෙම අලුගොන් මෙන්න වෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුසීබත් අවුමෙන් ඊමාන් තිරිකම ඉතුරුවා මින්වරක මුසීබත් ඉතුරු වෙගෙන් දානෙක ඊලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නබියුන් කි ඊලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එම්මෙ බොඩ මුසීබත් ජෙස්සෙන් වත ඉම්තිහාන් කරබි ෆරයිතක අවුමෙන් මිපද තපාත් එත බෑවර ඉබ්‍රත්කේ පිලාවලතකේ දරුස්තකේ හගීගතුගා මේ වාහකයන් ලිබිගෙන්දේ අද එපෝගා आगुन में मी क्लास पेशम मेरे मिरेगे मी पेशम का आगुन में पाहा कोपिंग आदम गुफाना नूह गुफाना देमेदुगा दिहा गारुन शिरुको नेति इस्लाम का मति देमेकम आदे किरे वेगेन तो नूह अलैहि सलाम के जमानुगा शिरुको फिटगे दिए मी मेरा आगुन में और कुरुगो तक अली अरवाले मेडवा नुक्ता है होगा आगुन में मेरे क्लास निम्मालानी इंशाअल्लाह अन्ना हफ्ता के समय मी क्लास कुरियता आदे नूह अलैहि सलाम जेहेंदे दिहा गरुण माने कि वर बावर दो समेकड़े इंगा सहारे नुंगे मीस तकुंगे जील तके दिहा जील फायद वेगे दिया एम्में तिबी तौहीद मती एहन में यप होगा नूह के बाना जमाना जेहुन हिदगा एकले के बाने बेग गात रसूल कमा पुनुल मीहुन्ना हमें मीस तकुं आ हिदगा ए जमाना हमें मीस तकुं आ हिदगा शिरक वनी फेतरीफा वो तशरीर को इबामी के तेरे तारफ आम पेश तिबेपुन नेंगोडा गन्नवान आदम अलैहिस्सलाम के वाह कागा शैताना आदम अलैहिस्सलाम सजदे कुरमा अल्लाह इखले के अमर कुरुम के अमरा एना नुकिय मन तेरुम के सबब अल्लाह सुब्हानहु व तआला मनी एने की लाने लेबिगे बा मी गोतुगा लब्बा अदि एदुगो हुएना अल्लाह गबरतुगा एनुनु देन्नेवी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना देमिहेक्कम क़ियामता हमेय लेब्बुम एने एवगुतु बुणी तिमन्न इबे इलाहुगे अळु मगफुरद्दान قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين من العرب سورة 16 وناتا 17 وناية إكليك دنبي كيكه قال فبما أغويتني إبا إله تمنى تدمكم إكبا كربا لهتمك سبب تدمكم إكبا كربا سبب تمنى دمي هنا نمي إبا إله سيدا مغان هرس أرامي بغتغا تمنى دمي هنا ثم لآتينهم إفهغا تمن أنانمي إباميهم غاتا من بين أيديهم إباميهم كرمتنا إباميهم فاتنا كنا إفراتنا باي فرات شيطانا إنسانا دماء قرانين هريها دماء لك ولا تجد أكثرهم شاكرين إبا إله دكوڑگم واني دكوڑ نغنواني بإله قلون كترين جينا بيكو شكر وروا بيكي غتوا معنی کی مدو بيكي إبا إله إنگي بغتا دنيا مكيغا أولين أو من كان إنگي دنيا هابيلين هايبيلين إنسان මිය වගු තෙබති නුමත දුනියක පොපියුලේෂන් එක 1 බිලියන් ඒක තෙරෙන් එම්මෙ බිලියන ගායකයට කම මුස්ලිමුන් එක ඒ මුස්ලිමුන්ගේ හැම එකේ එබා මියුන්ගේ නමුග මුස්ලිමු මත නම් හැම එකේ මුස්ලිම් තෙරෙන් කිතබ් මියුන්තෝ ශිරුකු නකො අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගව පගුද දුනිය වේතු කරට එහෙම වරම් මද බයික්ම ගොමිනගේ බයිගේ කොම්මේකස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුගා එකලේගේ මනී මිගොත දන්නවා ඉබ්ලිස් එහෙම වොමුගේ සබබුන් ඒන වනි පුරුෂතක බලබල දිහ ගරුණ වෙගෙන් දියි ශිරකුගේ කම දුනිය මතී ගනේ එන්න මේ සෙනදී පුරුෂතක බලබල එගොතුන් ඒනේ රණුගේ පුරුෂතක වෙගෙන් දියි සෝලිහුන්තක මරුවෙගෙන් දිය වගුතේ බෑවර සෝලිහුන්තක මරුවෙගෙන් දියි එකන් කීනු ගුරුවානුගා අල්ලාහ් zikr කරබනි අලුවේරි සෝලිහුන්තකින් අවහාරවෙගෙන් දිය වගුතුගා ඒ වගුතුගා दुनिया तिबी इंसान एसोली हाडुंगे माइकमा मतिवरिकन दने तिबी मी हुन्ना एमीहुंगे हिता शिरकुगे वस्वास्ता वद्दालुमकी वेदानकमकमं एने लफा करउन हिदुगा एमसक्के शैताना फिश एगोतु बुहारी इगे आयस्बावा हदीस बस पुरगे आयस्बावनी एबा मीहुंगे तेरेगा शिरकुगे हंदत्ता फेतुरी शैताना फातुरा अली सोलिहुंतके मरुवे ए मरुवे मी हुन्ना सोलिहुंतक आभार विदे सोलिहुन्ना इहतिराम अदा कुरुमुगे मी विष्णुमुगा सोलिहुन्ना इहतिराम अदा को माइको हितुमुगे विष्णुमुगा एगोतुम एम्मे फुरतमा शैताना इब्न जरीर गे मी तफसीर गरमते कलेग फान गेन्नवापा वनी एबा मिगे तेरे एम्मे फुरतम शैताना पेट्टिकमकी वांगुते एम्मे फुरतम विस्नादेम पेशिकमकी केबा मिहुंगे तेरेगे ओळुनु सोलिह अळुवेरी बायकु एदियी අවහාර වෙගෙන්නේ එබා මිහුන්ගේ zikra නොත එබා මිහුන්ගේ හඳාන්ත එබා මිහුන්ගේ තෙරේග හුන්නන් ජෙහෙලි දෙමෙහෙත්තෙන් ජෙහෙනේ එබා මිහුන්ගේ තෙරේග එබා මිහුන්ගේ හඳාන්ත හුන්නන් ජෙහෙන අබ zikra ආකුර හුන්නන් ජෙහෙනේ එහෙමම එබා මිහුන්ගේ මජ්ලිස් තකුගා එබේ කලුන්ගේ රම්ස් තකෙ බෙහෙට්ටිගෙන් දිගේ එම්මෙ පුරතම කුරහුන් තකෙගේ ගොතුගා එපෝගා එක් කන්තත තරංගී වමුන් අන්නම් පෙෂි එබ්බේ සාලෙගා මිජීලුගේ බයකු අල්කන් කුරුමුගේ එල්ලස් මානේ නුගෙන් ගොලේ හැම එකනි එබා මිහුන් කුරි මසක්කදකි එයි මායික්කො නොත අලු රගඩ දුනියේගා රගඩ ගොතුගා සෝලිහු ගොතුගා උලෙපා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ලෝබි වඩාගෙනවා ගොතුගා නොත ලෝබිවා බෑගේ ගොතුගා ඒලාහු ලෝබි ඔඩිගම්වා බෑගේ ගොතුගා දුනිය මචීගා බගු හේදකො දිය බෑගේ ගොතුගා එබා මින් එදිස් නුගෙන් ගොලු එහෙන්නම දෙන් එපහුගා ජීල්ගේ මිහුන්න එබා මිහුන්ගේ කාබපයන් මි එච්චිත මායිකොන් හිටි මි රම්සුතක මායිකොන් හිටි කීවෙගෙන් කමින් ඉහා බොඩක ලුවිස් ෂයිතානා වනි ඔළුවාලාපා ෂයිතානා එබා මිහුන්න විස්නාදමුන් ගෙන්දියයි එබා මිහුන්ගේ කාබපයන් මි එච්චිත මායිකොන් හිටි කීවෙගෙන් කද එබා මිහුන්න එගේ හියේ එයි හංකමන් එදි දෙන්නේ උන් එකංකම් පුද්දා දෙයි වාරේ වෙහුමන් එදි එබා මිහුන් ගාතු දෙන්නේ උන් වාරේ වෙස්සම් එදි දෙන්නේ උන් එබා මිහුන් කොද්දේ මිපද ගොතක සෝලිහුන්න දේතරේග එමිහුන්න කිමිහුන්ගේ රම්සුත බුදුත අනුව එමිහුන්ගේ තම්සීල් පුරා කොම්මෙ කෙච්චි එමාමින් හදාපෝරි එපද සූරතකේ පුරහුන්ත නොත බුදුන් නොත හිලාන් කණා නෙගිප ඒ පද මිපද එච්චි එබා මිහුන්
fahun danna mun diye mahun ajil mi ware besso mun edi darin debu mun edi rizuku tan maspadde mun edi mi fada godka kankan korom gen diye eha mege sababun hagigatuga shirku taaruf gen diye mi nonto shirku Allah subhanahu wa ta'ala ei algonne rizuku debba parai algonne gabul kura hinduga enun ehen ebbes parata algonne rizuku nu debbe nekan algonne yagin kura hinduga eila hunun ehen parata ka rizukan edumaki dua kurumaki ei shirku ei bod shirku miha deenum beerwege murtadwegen danekan Allah subhanahu wa ta'ala ki darin debba paraik ila subhanahu wa ta'ala nun ehen ebbes parata ka dariyegu nu debbe nekan algonne gabul kura ehen gabul kura haluga algonne muslimun goduga tibe enamga tibe enum paraittakun algonne darin hodu manwa darin debu mangedi enum parattako dua kure pesaga udano mateke ku mi frigo ennum algonne dana waaki dua ku waagi hodu mifada kankan kurmaki ei hama shirku teregen mine kanta ehmima mistam algonne visnem jehuni tuata algonne visnum bahatta je hisabaki hagigatuga eba miyunge terega loge banu gomuge miyunge terega shirku peturege midiye eba miyun solihun nakure ihtirame badalu wegen dinguso miya algonne terega algon mige kuriga hagigatuga mikam bodan oti bay paraitaka algonne mi e paraitan avahara munwata niyawu ei maikon hita bayge gotuga mahanatakin gotuga eba miyuna ziyaratakin helma ko ziyarataka naduru gune kankaman ngedi mifada kandatek kure awul wara pahum besiya rashegga erashuge miyun wara pahaka jehenden anhenegge mi gabur wada anhenegge mi mahana doshan eba miyun duunyen hitaage duunyen eba nune hibul kam gaawina mes mahebbeenu kam gaawina mes komme kam kuri kam gaawina mes komme kurun kam gaawina mes en komme tecce duunyen nama kiyai mahen nama komme ecce eba miyun e gabura hadiya mi konkun kankametto mi hama hagigatu gaaves mi shirku gamal ziyarat ka naduru non fa kandat ehka jehen wara paka jehen den alumente ne kandatta petrigen diya hama yae kiga miyadu wes alunenge terega hinga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtiram kurumuge namuga ekalege faana lobi kurumuge namu ekalege faana ekashige nuwafade ibarat tabbeenu kuru misalaka ekalege faanuge ja pate ekalege faanuge hadrutuga allah hadrutuga ekalege faanuge maga mediveriko salaka allah subhanahu ekalege faanuge ja hattaka timanne mewani kabet kodde bash mewani kame hasil kodde bash mifada dua kurami ngol terege ole mi awmenenge mege ekalege faanuge jaahu mediveriko me goda kura dua tege kimi ei shirkuge dua takka hame yakiga bay mi hun hajja gos mota umra gos ekalege faanu gabra ziyarat kura hinduga almen rajye pahareka madwe danamika ehenne me saumen bashage miwa gomta buga ifada kandete be kure kula city ekalege faanu gabru pula note tanan illalani ege menani timanne dariye debuna timanne rizqu tan bas kodduma timanne mewani kamek kodduma mi hagigatuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam algonmen ekalege faana denji hakutage nummi ekalege faana algonmen ihtiram kumuga maanaga mi nuhimene ekalege faana hadis pul qur'ani la tatruni kama atratis nasara wal yahud tibami timan kalege faana detere kandatta nugura no hadda faana nudashe nasara ina yahudi ibamiyunge nabiyuna detere hadda faana adiye gotta ehma ifada gotaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam adeterega adi khas qalumenge mujtamaga bay para bay lawat bay madahatan ebori ekalege faana haqqunu magam allah subhanahu wa taala ge magam to ilahu subhanahu wa taala haqqu gemba bay bastaka bay kalimata rasul sallallahu alaihi wasallam di ehma ibbe sale ge ekalege faana ihtiram kurum terega nuhimenene evani shirku ge bastaka shirku ge amal ta tere ehme kandata munduruwanche nuh alayhi salam ge zamanu ge hagigatu ga shirku upedige miyei eba mihun solihunna ragalu nuwate duniya matiga ragalan ulepatiya mihunnan ihtiram kurum bodu kurum ge saw em eba mihunne deve hag magama bura ituru magame nuwate itura ekan kuram pashadakam gawana ma shirku ge tere badavigen daneka engem midan Isa alayhi salam adeterege banu Israel wadi nasara hagigatuga mifada gotaka eba mihun amal kurum diyei ekalege fan Allah subhanahu wa ta'ala ge darikarekkama eba mihun gunamundiyei ekalege fan Allah devi mu'jizat ge sababu
ekale fan tuppuni ruga wahaka dekkewma mifada kankam gasaw appe kunura ekale fan upam me wada gatuma mifada kandatu gasaw eba mihun ekale fan ge magam matweriko ekale fan haggu wegemwa magam abbure ituru magam ekale fan dini ehma ege sababun kilito wege midiye shirku felige midiye ehma nuh alayhi salam zamanu ge shirku felige midiye hisabu shirku obedi misakum fasadawan peshunga sawu Allah subhanahu wa taala tauhid ila subhanahu wa taala ke hame ken hadun alkon kore faraikam bayan ko debba mistakun nan ila subhanahu wa taala hame ken alkon kurma kowalebuma nuh alayhi salam rasul be kale gotuga tonu devi ade me poga den wegen je kantattaka den kurien huri baten irad kurbiya kurien huri darus takwa algon kurien gendana e nuh alayhi salam rasul kaman konuba e kale ge fan mistakunna shirku nukurma gowalebum Allah ekkawanta kurma gowalebum kitu qur'anu ga asfamiwa budda suwa yauta yauq wa nasra mi ebebe karum ge terega e zamanu ga mi ulubbe aluveri mimi honna alukan nukurma mi parata alukan nukurma ekale ga man gowale ki hiduge mi hun din jawaba ade mi hun amal muamalat tabehte gota mi huriya kantatta warak tafsil ko inshallah kurin huri class walun gendana awun duwa ki awun mi kuriya genda silsila medukon benne tawun kuriya gende wena ko Allah subhanahu wa taala lepo adi hame ay kiga awun mi aduha wa takun awun mi dakka wa takun awun mi iman tirkan iturumuge nasib no de kursen Allah subhanahu wa taala lepo adi mi ge sam awun Allah subhanahu wa taala awun mi ki heo bay gotuga heo kam makiga de diba bay gotuga Allah subhanahu wa taala lepo mi fala kan awun mi ge heo amal ge mizan go Allah subhanahu wa taala awun mi kuriyan ramadan mahuga roda emme puriham gotuga hifa yomal tan emme puriham gotuga kurumuge matiweri sawaba matiweri furusa matiweri tawfiq wal debba ege matiweri sawaba dharma wal debbo ngedi Allah subhanahu wa taala du'a kura haluga mirege miklas malani wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam